Ndabifuriza umugoroba mwiza nanone inshuti banywanyi ibiganiro byacu kuri ino muresha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ikaze nanone mu biganiro byacu, amakuru akomeye cyane ariko aravugwa cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi turaza no kugenda twerekeza hirya no hino kw'isi mu makuru ariko aravugwa mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye. Turi ku mugoroba wo kuri wa gatandatu itariki 10 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Nyemerera rero tubane mu biganiro byacu. Ido nido ry'amakuru yacu rero by'umwariko tuyabakusanyiriza twifashishije abamenyesha makuru tuba twafatanyije mu gutahura ndetse no gutohoza aya makuru nyine akaba ari amakuru abadafise ivumbi ho namba. Ikaze rero by'umwariko dore ingingo nkuru turaza kugenda twibandaho. Turahera nga mu gihugu cy'u Burundi, nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye ukirutse ingwara ikomeye cyane yamaze kwemeza neza yuko nubundi agomba akurungika abasirikare benshi cyane nga mu gihugu ca Kongo, abasirikare bageze ku gihumbi muri Kongo. Nyuma y'ibyo by'umwariko akaba yabikoze nyuma yuko ahawe amakuru yuko Tshisekedi namara gupfa ariwe nubundi uzakurikira nk'uko biriko bigenda bigaragara. Akaba yizeye yuko mu gihe yo batabaye uyu mutegetsi nawe nubundi akaba ashobora kuba yaba ayazamutabara mu gihe ibintu byozomukomerana. Ni kenshi kandi nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye yakomeje kugenda ashimangira ndetse anavuga yuko nubundi akora byose bishoboka mu rwego rwo kugira ngo afashe mugenzi wiwe, kubera yuko nawe nubundi aba ari nko kumuguriza cyangwa se ari ukujya kuzimya umuriro umuturanyi, ngo mu gihe nawe ubwo waba ruri gusha ngashobora kuba yoza akamufasha kuba yowuzimya. Turaza kandi kugaruka kuri andi makuru ariko aravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Hari amakuru menshi cyane ariko agaragara nkuko byotanguye kugenda bigaragara. Hari impunzi cyane rero by'umwariko impunzi ziganjemo iz'abarundi kugeza none zirimo gusagarirwa n'impunzi cyane by'umwariko zigusagarirwa n'abanyekongo nkuko amakuru ashika kugenda aratugeraho nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ahitwa Mulongwe abanyekongo bakinye impunzi z'abarundi ndetse bakabanze yuko basarura imirimo yabo nkuko birimo bigaragara. Ibi byose turaza kugenda tubigarukaho, ariko kandi turaza no kugaruka ku buryo zimwe mu mpunzi cyane z'abanyekongo zibarizwa nga mu Rwanda zisa nizongeye kwibuka imyaka iheze ziri mu buhungiro, zikaba zikomeje kugenda zamagana ubwicanyi bavuga yuko ari na genocide yakorewe ubwoko bw'abatutsi ngaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuko biriko bigenda bigaragara. Turaza no kurebera hamwe uburyo mu Rwanda ku munsi w'ejo igikorwa kirahira ry'umukuru w'igihugu cabo Perezida Paul Kagame uzarahirira gutegeka u Rwanda mu yindi manda ishika ku myaka 5 bizaba bimeze. Ni igikorwa kizabera ku stade Amahoro i Remera. Abategetsi bagiye batandukanye turaza kurebera hamwe abamaze gushikanga mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko bamwe batangiye kugenda bahagera uyu munsi bakaba baraye hano i Kigali mu Rwanda. Ariko kandi turaza no kurebera hamwe uburyo imihanda izaba imeze nyine, dore ko polisi yatangaje umikoreshereje ndetse n'uburyo ku munsi w'ejo ibintu bizoba byifashe n'uburyo nyine imihanda izaba irimo kugenda irakoreshwa nga mu mujyi wa Kigali. Turaza no gukubitira nga muri Kongo tunarebera hamwe uburyo umutekano wifashe, ibintu birarushaho kugenda bizamba 5 mu basaha ashize ari ibiturika byongeye kugenda byumvikana nkuko amakuru akomeza gushika atugeraho. Ikaze mu biganiro byacu rero hano kuri Burundi News TV, waba unkurikiye uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, mu ntara zigiye zitandukanye ndetse no muri komine zigiye zitandukanye, ndakwifuriza kumererwa neza cyane. Ariko kandi abandi namwe mugenda mudukurikira mu bice bigiye bitandukanye, mwese ndabifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Abadukurikira muri ngaha ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburayi, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, ndakwifuriza kumererwa neza cyane. Kubwira ngo nyamuneka niba utarakora sabone kuri YouTube channel yacu, byonda ahanditse sabone kugira ngo ucuraronga ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, hanyuma upyonde nahari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu ubashe kuba wobibona mu buryo bworoshye cyane.
ikaze tuyatanguriye ngaha mu gihugu c'u Burundi aho ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Benshi mu Barundi bakomeje kugenda biyamiriza bavuga yuko ari akamaramaza gakomeje kugenda gakogwa na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Akiva mu igwariro rero nyuma yo gutora agatege nkuko birimo bigaragara, Evariste Ndayishimiye akaba nyirigihugu akaba n'umugaba mukuru nyine w'ikirenga w'ingabo z'u Burundi, akaba yamaze kwemeza yuko nubundi agiye kurungika abasirikare bashika ku gihumbi hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Akaba yabikoze nyuma yuko ahwawe amakuru n'ubutasi bwiwe yuko ngo mu gihe bwana Tshisekedi uyobora Kongo ashobora kwicwa ndetse ngo nawe akaba ari we wohita akurikiraho. Aba bategetsi bombi rero basa naho bafisanye ubushuti bukomeye cyane cyangwa akaba wavuga yuko ari agati gakwiranyije nyine nyuma yuko abategetsi bombi basanzwe bavuga yuko bagomba kwishiramwe bakagwanya ibihugu bigiye bitandukanye harimo n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko amakuru ariko abivuga. Uhereye mu mwaka uheze rero w'2023 Burundi bwatanguye kurungika abasirikare ngaha mu gihugu ca Kongo. Icakora ikibazo kirimo nuko amakuru akomeza kugenda adushikaho none avuga yuko bakomeje kugenda bagerageza kurungika abasirikare bo mu bwoko bumwe cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi. Ku munsi w'ejo kandi hari umwe mu bajejwe mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi waduhaye amakuru nyine avuga yuko abantu bari gushaka kwinjira mu gisirikare cyangwa se mu gipolisi cy'u Burundi hari form bari kubanza kuzuza, ariko kandi igitenyeke n'uburyo harimo ahantu wuzuzamo n'ubwoko bwawe muri rusange. Ibi rero by'umwihariko ngo biraza ngo bikomeza gutuma abasirikare cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi bapakirwa amakamyo bakurizwa ngaha mu gihugu ca Kongo mu rwego rwo kugira ngo bajye gupfira ku mirongo y'urugamba. Ibi kandi byamaze no kwinjira mu bandi basirikare n'abapolisi basanzwe bari muri uyu mwuga mu gihugu cy'u Burundi, aho bagomba kuzuza iyo form mu rwego rwo kugira ngo nyine bamenye abatutsi bafise ndetse n'abandi mu bundi bwoko. Ibintu byatanguye kugenda byamaganwa n'abarundi n'abandi bakomeje kugenda bagaragara. Abasirikare kandi barungikwanga mu gihugu ca Kongo mu ngwano zibahuza n'umari M23 aho baba bafatanyije n'ubundi n'ingabo za Kongo n'iyindi mitwe, bakomeza kuvuga yuko babayeho nabi inshuro nyinshi, bakomeje kugenda bavuga yuko batakambira nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kugira ngo abashe kuba iyo batabara. Perezida Ndayishimiye kandi utavugwaho rumwe na bamwe mu banyagihugu ndetse n'abategetsi bakomakomenga mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri leta yiwe. Aba bategetsi nabo bakaba baragerageje kenshi kumutembagaza inshuro nyinshi cyane, ariko bakabuzwa nuko bose n'ubundi mu babyifuza bahekuye igihugu cy'u Burundi ndetse banafise ibyo bakwagirizwa habonetse leta igendera n'ubundi ku mategeko. Bakabona yuko rero baramutse bateje imyivumbagatanyo mu gihugu bashobora gutakaza ubutegetsi bakabura intama n'ibyuma. Ibyo rero bibandanya gutebya umugambi wo kuvana burundu n'ubundi mu minwa ya Neva. N'ubundi abanyagihugu bo ngo ntibarambiwe Neva ahubwo barambiwe CNDD-FDD, bakarenganya kuri uyu mugambwe wamaze abantu mu gihugu cy'u Burundi inshuro nyinshi. Kandi nga muri iki gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane impfu za hato na hato bakomeje kugenda babishira n'ubundi kuri uyu mugambwe uzwi nka CNDD-FDD, cyane cyane urubyiruko rusanzwe rubarizwa nyine muri uwo mugambwe nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose kandi bikomeza kugenda bigaragaza ndetse binashimangira yuko uhereye none n'ubundi ibintu biriko bizamba. Bakaba abarundi ndetse n'indi miryango igiye itandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakomeza gusaba yuko General Neva we ata kibazo afise, ahubwo n'ubundi icyo bamusaba ari uko yahindura guverinoma yiwe ndetse n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD. Ibi ngibi arasa n'umuntu utabyumva, ariko kandi igitangaje nuko kugeza none n'ubundi abangaba barongoye uyu mugambwe aribo banafise ikitekerezo cyo kuba n'ubundi bashobora kuba bamutembagaza cyangwa se bashobora kuba bomukura ku butegetsi nyine nk'uko amakuru ariko abagenda abivuga, cyangwa se nyine nk'uko amakuru aba ariko agenda abivuga. Gushika none rero nk'uko kandi bikomeje kugenda bigaragara ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi,
haravugwa ubugizi bwa nabi bwa bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye nyuma yuko noneho ubu tuvugana zimwe mu mpunzi zatangiye gutaha mu gihugu zivuye mu gihugu cya Tanzania zimaze iminsi nyine zivuga yuko zitakomeza n'ubundi zitakomeza kugenda zitaha mu gihe bagenzi babo bamaze kugera ngaha muri iki gihugu bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bituma impunzi nyinshi ngaha muri iki gihugu zitinya gutaha, nubwo leta yavuze yuko yashyizeho amahera menshi mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bogaruka ndetse babashe kuba boshyirwa mu buzima busanzwe kimwe n'abandi, bo bakavuga yuko batashobora gukomeza gutaha mu gihe n'ubundi bimwe mu byo bahunze n'ubundi bigihari ndetse bigikomeje kugenda bibabera inkeke ndetse nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Nkuko natanguye mbibabwira kandi mu makuru yacu ariko aravugwa nga mu gihugu cy'u Rwanda, nuko ku munsi w'ejo nyine hari umuhango udasanzwe ugomba kwitabirwa n'abakuru b'ibihugu byinshi cyane bagiye batandukanye bashika banarenga hafi ya 20 nkuko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, akaba yavuze yuko gushika none iki gihugu cy'u Rwanda kigiye kwakira nyine abo bashyitsi ndetse bamwe bakaba batanguye gushika ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ni abazitabira umuhango w'irahira ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ugiye kurahirira manda ya 4 yo gutegeka u Rwanda, ubwo ni manda y'imyaka ishika kuri 5. N'umuhango kandi utazitabiririrwa n'abayobozi nyine baturanye n'icyo gihugu cyane cyane nk'uwa Burundi ndetse n'uwa Kongo bitewe n'ibibazo bafisanye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kandi yatangaje yuko mwirahira rya Perezida Paul Kagame hitezwe abakuru b'ibihugu na za guverinoma by'umwihariko bashika kuri 22 ndetse na ba vice president bashika kuri 2, ba minisitiri b'intebe 2 ndetse na ba minisitiri b'intebe bungirije umwe, abayobozi 2 rero b'inteko nshingamateka n'abayobozi bashika kuri 5 b'imiryango mpuzamahanga ndetse n'abandi bagiye batandukanye bazaturuka imihanda n'imihanda. Perezida wa Sudani y'Epfo Bwana Salva Kiir akaba yarimburiye abandi bakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma n'ubundi kugera i Kigali aho yitabiriye irahira rya Perezida Paul Kagame rizaba ku munsi w'ejo. Perezida Kiir kandi yakiriwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere General Retired James Kabarebe ubwo yageraga ku kibuga c'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe. Perezida Salva Kiir kandi nawe uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community yaherukaga mu Rwanda nyine muri Gashyantare mu mwaka wa 2024 aho yanyuze yerekeza ni Burundi ndetse no muri Kongo mu rwego kugira ngo abashe kuganiriza abategetsi bombi ku bibazo bikomeje kugenda byugariza uyu muryango. Undi mu perezida wakiriwe ni perezida Sisoko yakiriwe mu mvura idakanganye ngaha n'ubundi. Perezida wa Guinea Bissau Omar Sisoko Embalo yageze nawe i Kigali hano mu Rwanda aho yitabiriye irahira nyine rya Perezida Paul Kagame, yakigwa na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Mulangwa. Perezida Omar Sisoko yageze mu Rwanda mu mvura nke yaguye n'ubundi nyuma y'iminsi myinshi cyane y'impeshi nkuko bikomeje kugenda bigaragara, akaba ari n'imvura yatanguye kugenda isa naho ibandanya kugera mu gihugu hose. Abanyarwanda bakavuga yuko nk'uyu munsi udasanzwe nyine ari undi mugisha wiyongeye mu wundi. U Rwanda na Guinea Bissau bifitanye umubano w'igihe kirekire aho bisanganywe n'ubundi amasezerano mu nzego zitandukanye zirimo ubucuruzi, uburezi, ubukerarugendo n'ubwikorezi bw'indege. Kuri ndi ruhande kandi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba nawe yageze i Kigali mu Rwanda aho yitabiriye ibirori by'irahira rya Perezida Paul Kagame, yakigwa na mugenzi wiwe w'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Perezida Munagangwa yakiriwe na Francis Gatare uyobora RDB uko bikomeje kugenda bigaragara. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa n'ubundi nawe yasesekaye i Kigali mu Rwanda aho yitabiriye irahira rya mugenzi wiwe w'u Rwanda Paul Kagame watorewe indi manda ya 4 y'imyaka ishika kuri 5. Perezida Mnangagwa kandi yakiriwe n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Francis Gatare. Umubano w'ibihugu byombi ku buyobozi bwa
Perezida Paul Kagame na Mnangagwa ntiwaranzwe n'inzinduko zo ku rwego rwo hejuru gusa ahubwo n'ubundi habayeho n'isinywa ry'amasezerano y'ubufatanye arenga kuri 26 afitanye inyungu abantu bagiye batandukanye mu nzego zigiye zitandukanye zirimo uburezi, ingufu, ubutabera, ubukungu, imibereho myiza y'abaturage. Naho muri Senegal yahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Ousmane Sonko nkuko bikaragara ku ruhande rwa Senegal yohereje Minisitiri w'Intebe wayo Ousmane Sonko waje ahagarariye Perezida Bassirou Diomaye Faye werutse gutorerwa ico gihugu ku kirongora. Sonko yakiriwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe n'umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Uburezi Irene Claudette. U Rwanda na Senegal bimaze igihe nabyo bifatanye umubano mwiza mu nzego zigiye zitandukanye. Ambasaderi w'u Rwanda muri ico gihugu yafunguwe n'ubundi mu mwaka wa 2011. U Rwanda na Senegal binafitanye amasezerano arimo ay'ubufatanye mu by'umuco yasinywe mu mwaka wa 1975, ay'ubutwererane rusange nayo yasinywe mu mwaka wa 2004, ashyirwaho rya komisiyo ihoraho ishinzwe kugenzura umubano ibihugu byombi yasinywe mu mwaka wa 2016, ndetse n'amasezerano y'ubufatanye ari hagati y'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA ndetse na radio televiziyo Senegalese. Muri iki gihugu kandi cyo mu burengerazuba bwa Afurika hatuye abanyarwanda benshi cyane, yaba abajyanywe n'amasomo ndetse n'abandi barimo abagezeyo mu myaka ishika kuri 40 iheze. Guhera mu mwaka wa 2016 Rwandair yerekeje amaso muri Afurika y'Iburengerazuba, aho rero ingendo mu mijyi irimo nka Cotonou, Abidjan, Douala ndetse na Dakar, aho igana kuva mu mwaka wa 2017 ndetse n'ahandi. Cote d'Ivoire nayo izaharagararirwa na Vice President muri uyu muhango Tiemoko Meyalite. Cote d'Ivoire rero yohereje uyu Vice President ngo ayihagarariye mwirahira rya Perezida Paul Kagame watorewe kuyobora u Rwanda mu myaka 5 iri imbere. Tiemoko rero yageze mu Rwanda ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu, yakigwa n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Irene Claudette. Nawo Generali Brice Clotaire Oligui yageze i Kigali yakigwa na Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Perezida w'inzibacyuho wa Gabo Generali Oligui Nguema nawe akaba yamaze kwitabirira irahira rya Perezida Paul Kagame riteganyijwe nyine kuri iki cyumweru ku munsi wa Mungu itariki 11 kwezi k'umunani mwaka wa 2024. Generali Brice Oligui Nguema akigera ku kibuga cy'indege yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Uyu mugabo kandi yaherukaga kugirira uruzinduko ngaha mu Rwanda ubwo ari kumwe n'itsinda yarayoboye mu kwakira umwaka wa 2023. U Rwanda na Gabo bisanzwe nabo bifitanye imikoranire n'ubuhahirane binyuze mu bwikorezi bwo mu kirere. Sosiyete nyarwanda ya Rwandair ikorera ingendo i Libreville mu mugwa mukuru wa Gabo. Ibihugu byombi kandi byanasinyanye amasezerano y'imikoranire mu mwaka wa 1976 azavurugurwa aza kuvugururwa mu mwaka wa 2010. Urugaga rw'abikorera mu Rwanda n'inzego zo muri Gabo bateganya kunoza imikoranire ndetse no gutangira kwakorera ubucuruzi ndetse n'izindi gahunda zishobora guteza imbere ibihugu byombi ndetse n'abanyagihugu bombi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. N'umuhango nkuko uri kubyumva witabiriwe n'abategetsi benshi cyane bagiye batandukanye nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Abandi bamaze kugenda bagera ngaha mu Rwanda ni Generali Mamadi Doumbouya yakiriwe na Minisitiri Dr Vincent Biruta. Uyu Perezida wa Guinea Conakry Generali Mamadou Doumbouya yageze i Kigali aho yitabiriye nawe irahira rya mugenzi wiwe akaza kwakirwa n'uyu nguyu nyine Dr Vincent Biruta. Abandi bategetsi bageze mu Rwanda n'ubundi ni abandi bategetsi bageze mu Rwanda nabo turaza kugenda tubabamenyesha uko bagiye bashika ngaha mu gihugu cy'u Rwanda.
Rwanda nk'uko amafoto ndetse ariko agenda abigaragaza muri rusange. N'umuhango kandi uza kuba n'ubundi ugaragaza by'umwihariko uburyo u Rwanda rwabanye neza n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, ndetse gushika none n'ubundi nk'uko amakuru ariko atugeraho nuko ngaha mu mujyi wa Kigali imihanda igiye itandukanye n'ubundi iraza kuba yifashishwa mu ngendo zigiye zitandukanye z'abayobozi, ndetse by'umwihariko bikaba bivugwa yuko n'ubundi inzego z'umutekano ndetse n'abapolisi barimo gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bocunga umutekano mu rwego rwo kugira ngo aba bayobozi babashe kuba abogenda bameze neza nk'uko amakuru ariko atugeraho none. Gushika none kandi nga muri iki gihugu ca Kongo ibintu ntago bimeze neza, ibintu biriko biragenda bihindura isura, ibintu birakomeza kugenda bifata urundi rwego muri rusange. Nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho rero nuko ingabo z'umuryango w'abibumbye zibungabunga amahoro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo MONUSCO zarimbuye inkambi y'umutwe witwara gisirikare wa Codeco yubatswe mu gikari c'ishuri ryisumbuye rya Bali mu murenge wa Walendu Pitsi mu ifasi ya Njugu mu ntara ya Ituri. Ni amakuru yatangajwe n'ubundi aturuka mu nzego zibanze kuri uyu wa gatandatu itariki 9 Kanama umwaka w'2024 kuri radio Okapi ko ibirindiro by'aba bagwanye n'ubundi byarimbaguwe n'abasirikare baturutse mu gihugu ca Nepal bibumbiye muri MONUSCO. Kuva ku wa 24 Gicurasi umwaka 2024 itsinda ry'abagwanyi ba Codeco n'abandi bakorana bitwaje ibigwanisho bari bateye mu bigo by'amashuri birimo n'iryo bubatsemo ibirindiro, maze abanyeshuri bagera kuri 500 bahagarika amasomo yabo nyine. Nyuma yo gushinga ibi birindiro byabo kandi bigaruriye ibyumba byose by'ishuri ndetse n'ibiro by'abayobozi. Izi ngabo za MONUSCO kandi zafashe icyemezo cyo gusenya ibi birindiro nyuma yuko zari zagiranye ibiganiro n'uyu mutwe kugira ngo abanyeshuri babashe gusubira mu ishuri hari muri Nzeri, ariko birangira isemo kurimbura ibyo birindiro. Codeco co kimwe rero n'indi mitwe nka ADF, Mai Mai igenda ishinga ibirindiro impande n'impande mu rwego rwo guhohotera abaturage, abandi ikabica. Muri iyi ntara ya Ituri abasaga 500 barishwe mu gihe kidaheze amezi ashika kuri 3. Uyu mutwe w'ingabo witwa Codeco kandi cyangwa se Cooperative for Development of Congo uvuga yuko urengera inyungu z'umutwe wa Lendu wo muba umaze kwica cyane cyane n'abaturage bo mu bwoko bw'abahema nk'uko biriko bigaragara muri rusange. Mukanya turaza kugaruka ku bitero bikomeye cyane birimo biragaragara ngaha muri iki gihugu cy'Uburusiya hagati y'intambara y'ingwani hari hagati y'Uburusiya na Ukraine.